bw'akarere ka Gatsibo bufatanyije n'ubw'umurenge wa Muhura kufatanye n'urugaga rw'abikorera mu Rwanda PSF burashishikariza abaturage bose gukomeza kwirinda icyorezo cya coronavirus bakurikiza amabwiriza yashyizweho na Minisiteri y'Ubuzima hagamijwe kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo cya coronavirus. Amabwiriza arimo kwambara neza agapfukamunwa uko bikwiye kuva munsi y'akananwa kugera ku mazuru, gukaraba intoki kenshi neza n'amazi meza n'isabune, gukoresha umuti wica udukoko uzwi nka hand sanitizer, gusiga intera hagati yawe na mugenzi wawe nibura ingana na metero imwe, kwirinda kuramukanya muhana ibiganza cyangwa muhoberana, kwirinda ingendo zitari ngombwa. Abacuruzi barasabwa kutinjirana abakiriya barenze umwe mu iduka cyangwa aho bacururiza. Abamotari namwe murasabwa kubariza aya mabwiriza by'umwihariko. Ibimenyetso by'indwara ya coronavirus birimo kugira umuriro mwinshi, kubabara mu mihogo, kugira inkorora, guhumeka bigoranye. Mu gihe wumva ufite ibimenyetso, guma mu rugo wihutirwa hamagara umujyanama w'ubuzima no ku murongo utishyurwa 114. Abanyamuhura rero ababi barega Korokombe Mamfuru muri Nataba ngo uyu mwanya mwiza ngo muheshe ishema umurenge wanyu, akarere, intara ndetse n'igihugu. Tuzongere dusubire mu buzima busanzwe dufite amagara mazima. Bafite ubuzima abafite byose. Muhura yacu ishema ry'iwacu. Ubu butumwa mugejweho na Minisiteri y'Ubuzima, akarere ka Gatsibo, umurenge wa Muhura, PSF Rwanda, Youth Volunteer, inama y'igihugu y'urubyiruko NYC na KB250 TV.